An ta hiadal machas telemevid an a bástach, rannan go híns, a ta cástar I dúnis. Bhín can chuidir na mian an sóisialta, liúr na mótam, is meis a bást liúr na mótam, sé oramathe sin tar íirih. Agus bhín tena rannan man nílain, man chréirt. Magúine a romí eilech, bhín cuideach go mac a rutan, tena fell gá man loch politics, agus urannan man bhád rutan den teirsa sin, agus na gráisin a bheit dólan san thuil, bhín cynneach a cuideach gur dúine bhásaich, dúine ar an féimt an Gaelic, dúine bheit tar taith go hín, loch tseikis, dúine mar sin. A chabarach gyda sin hannig yn galar efo sio, yn Coròna. Agus ywg sin ar am smyndiach yr dyrach, efo tachar sy'n hwyl, cwcolwch ar pwysyn. Agus rhaid meimach dan ar y sin, cwtio efyn, cwtio brownach, agus cwtio dyrach y bechgach ar nat ar y gawar. Agus mae'r efo sin, y bwntyn rhi sy'n hwyl yn sy'n sy'n bio. Charo dŵlach am gyncosyn y leit, y ryd. Díomh ar san na bháisteach, char mi gamas ar sin. Bha mi gamas díadach ar mismáint an héanach ar síos. A cha mi anna parach tális na cúteach go bhfuil mé cosnach Duaisean An Leabhar MhicThòmais, bésan an fertseicas go bhacha mal an orthaí wasco. Agus úsich meis an thuanhas war Uair MhicThòmais. Agus bhí na léomh go bháisteach cúteach. Sbhaig gan brosnach go bhí scríomh, agus brosnach imach duine ág, bharach.